Karbi Anglong dance lapen Karbi Anglong singing star tumpen get together jamek ke padopon. KSA ni hangrong kitesa France penjiklo jontom abha computer se ke kipi pondia pankang pu. Kardom nili kada biota long pen nili samizunari timung pi non biota angton pen arjik tha. Ru Samson sing detail enhance society pen ki padir pi pon dance Karbi Anglong dance la pen Karbi Anglong singing star tum pen kachithan kachimo masai ki pado biota katmu se hamalong biota nangle. Labangso jai mekalong judge winner media la pen well wisher atum pen chitong si choranisan ki chorapado. Get together jai mekalong HTL chairman sai sing rongpi hirbangpo onteron IS Katharson Ingti, renowned singer Prosenjit Phangcho, Daniel Ingti, Rajlakshmi Bora, Christian Teron, KSYC, KSA Inglongpho, Aksu, KUC, KFA, Chiparjan Abangpho, Rahul Chisong Bay, Penchenglong, Bangpari Sirapangpho Kemsuseatum, Chitong Dunsi, Get Together Jai Megalong, RDP Dunrinti. Lapen Karbi Anglong Singing Star Season 2, Prabjin Pencheng Ponpo Lasi, Lun Kilun Ningke Hangatum Kachisik Jiapan Than Pachini Lapen Singing Star Season 2 ke dobom ahut akaprek singing competition ke padut dundete Jiapan Tuningri Lapen la solong kachito dun Jiapan si Karbi Anglong Singing Star founder Rajib Ingti pen kachuningri pado. Udah nitum busan konting telenan saya tipen sih. Ini kasopota isi tim sing spesial Karbi Anglong Singing Star management alam masih curu part MD pancula kado bagi management tim pang curu part lo lah sopota mission pen ase unique idea pen declare contribute te lasana program ke mane Karbi Anglong lagi agi pelang first time sih ini lo kan nitum da Karbi Anglong keceru dah lagi others mane pass of district mane som komensi apa niping lo pasti mane asam lo dah bilang first time Karbi Anglong season 2 yang dokumenti si pangceng pun puasa. Masalah sopo tadi itu central committee pun management tim dan ceng baik tunang lah masih lakukan kecini tengke lalu je Desember pasti kalau masih ceng pun sini kan kecini pun masih Desember pasti kalau masih ceng pun masih mata pun tang season 4 an mepun kan sul pun successfully kan masih langsung tak non ke bang di fase kami season 5 pandani itu Cicik McDonald waktu kita menilaikan komite dan update mata apa bang pasik salah anda litum Karbi Anglong non season 1 season 2 season 4 long sudah mereka ane talented osomar itu bang kita ekilung kayak osomar topik lah ane lah bangso DKD pen lah winner osomar dom Karbi lamar jam long sudah mereka choreographer lah kenalan long lah atau ke Mumbai long anda ledun Allah kasih al answer sini letum jai letum platform itu kan Karbi Somar especially mata Karbi Anglong West Karbi Anglong lah Somar mata platform itu kan itu labang sang pun padu konji labang season 5 do konpo becun kon pamela kula sut kacera kacitu tum kam ke claim ke dam tum answer tame kacepat duk hai penan dolo la kula sopan si je lada isi answer pon puinang mate ining ceparong nang lapenda isi ini mo future plan of action koson ma pula so aputa so amo tele pensi mata pon pensi kini lada so kan tulong itu mepun pen program sun pon ni tum lah Karbi Anglong singing superstar long jasang durung pen tum Anglong lo na singing star ka organize bang me pikan lo Karbi Anglong dar pan ma singer kimi do lunwer pen mute dak cipate dun pen platform ke long atau platform ke sik ke meolo tapi ini macam long mak organizing mak ke metuang mak participant do masih pula so standard yang pari dun sekira dulu mantu ni pula forpen cek nang submit dun dah lah pin ka awe tadi organizing ahin pen mak ke mepikan lo ade up to date tapi taita project hormo paklang tapi pick time king on pick contoh si untuk participant next kita langsung tot ke prab di sini ini lo future participant mata Karbi Anglong season 2 lang tanang itu keklaim dun Japan aku ning ang lang mas dong si nang pa pulo te lagi ning ke hang itu lo Lagi anso te ke project hormo bang el tum lang tum do Karbi Anglong bang pan ma telan ya kimi bang bang ke tum da sining tum do lang tum do la nanti mau pikir alang itu sampai Karbi Anglong mau ke famous teh singer nang mana tahu mati kasi latum pas nang iklang ceng hutin jum da lang nong lo jadi kan long মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা খুব ধুনীয়া শ্ব' হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট আৰু আমাৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম হ'ল
তেওঁলোকে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী সোমাই আছে খুব ধুনীয়া গায় তেওঁলোকৰ কণ্ঠ খুব ধুনীয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নতুন প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে পালে নিজৰ তেওঁলোকে বেষ্ট দিলে আৰু মোৰো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এবাৰ মই জাজিং কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু সেইকাৰণে মই গোটেই ছিংগিং ষ্টাৰ টীমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক জাজিঙৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰিলে তেওঁলোকে আৰু যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহিলে তেওঁলোককো মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখালে তেওঁলোকৰ চ' ইটছ এ গ্ৰেট শ্ব' চ' thank you so much TV ponong gustame penang anduke aning aklong dan si nang dun pen nang cepati dun lo si ni da meni kelo la pen proy lo la son thot ta si organizing team atu chi pen cast la pro kar benglong singing super management team atun ka chapadu alle alang ni tun ga thang da me che theklong lo la pen ni tum phan judge mate la tang ku gan sai ahin nang ke tha long pen tameni tum tamni tenakan alang ni tum kachapadu asai mo tamni theklong lo la pen non ke wang journey stame la an su se kapachun thekje phan pura ni tum ka ke tar jap thik alang ni tum lo jong sinang thang ko tang ten tum ninga klong tu si chera tunji la pen ke non kapa pihu aning ke hang ariso jang tum atogano karbeng lo atogano pen ke bang kilun janing hang tum tame bang lo putang teni tum alang tum han bidisore tame ki pidunji phani tum pa ke tame arjap thik si tuji mase non ke bang ji season 2 dolang tame ni tum towar tame cholang ding lo KSA ni hangrong ke the sub branch में बच्चे पिपोन से फाइ कुनी नि फाइ के थम अनि पेन चिक्लो जॉन थम अपार्टमेंट कंप्यूटर फ्री कोचिंग कांगपु पोना बिरटा काटनी से फेरंग के पेन बिरटा नंग पले नि hangrong के थे सब ब्रांच में भुगौतम बे पेन कचरी पोना माय लोंग के ऐसे तिरिपिया में दुनमय भूमिर जेंक्रो दिफु रीजनल कमिटिया में पुनर सिंगिंग टी लपेन कोंगचुन बांग मनिक रोंग पियतुम चितोंग दुन लपेन लासो वर्साई किचो एंडुन अतुम नोना मत का दोका वेपेन बांग उनको रफो अतुम अमेन चिथाब दुन सी पिनिकांग पुपन अम्माया लोंग चितोंग दुन रिंती चिक्लो जॉन थोमांग बोंग असोन कंप्यूटर हिन थान पोंजी पुसी बिरता रिबदुन लोंग Longri krehini sarhabe amai tripi amai hin pen Nagaland ahoy along long eki somponji aphan kachisik abirta phai kuni ni phai ke thom ani phirangki Stefan teron pen birta nang pale Longri krehini sarhabe amai tripi amai hin pen nonang ke leji phai kuni ni phai kre troxier ni ada por phai ke ba por pen lahori jana ha worker biang long pen Nagaland ahoy along long e sompon popusi longri krehini sarhabe amai amai phumen sing teron pen pachini la solong hamphang asong doan mai phu kongchun bang karbi kuru searching room amai lapen rong asara tum doan ta kachetong dunji aphan longri krehini sarhabe amai phumen sing teron pen kachuning ri patopon non ke banji niphai tarekre troxi arni lahorian adimalong nilitum longri krehini sarhabe amai ahin pen nong e nong chong ki damji lasila bangsor ni karbiang long karbia khaya song ke doan mai phu lapen kongchun bang lapen rong asar ke doan hala bangsor ni nagachi tong dun peji avansi nilitum long rikrehini sarbia mai hin pen nalitum aphan chuning rieklo kardong non manam so por aphan birta amung ton peksina A huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Anglong, Assam.
Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Wang tha wang ik tha electronic ahormu nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sono warsai kemi along ninghangatum ali chuen dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Claret Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parbi rong berot near Iron Bridge Dipu Karbi Anglong lasi lan sose kachini le thojje phan laswa number 6001213664 along humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mobi putot birta long wangtulo det pi prek jam hawar long phai kuni ni phai hinia ni pen ni phai ke thom anian ninia baha chat puja biharia kayatum alila lon pen katalon dun ason si Karbi Anglong Hauraghat rong supia long ta katalon dun birta phirang ke pen birta nang pale Hauraghat chat puja committee atum pen kapatir pi ponsi rani ghat along phai kuni ni phai hinia ni pen ni phai ke thom anian katalon pon along ong dung atum chetong dun lake pini adap Hauraghat rani ghat along chat puja katalon along amhorlo Hauraghat rong supiang kang pen rani ghat along si katalon adim pinakachok ong dung adada tum chetong rinti মই সকলো অসমবাসীলৈ ছট পূজাৰ উপলক্ষে শ্ৰদ্ধা অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ লগতে সেয়ে আমাৰ হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ এটা ছট পূজা জাগৃত পূজা বুলি মই হাওড়াঘাট ছট পূজা ঘাটত 2 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ছট পূজা আৰম্ভ হৈছে সেয়ে আজি
অন্তিম দিন আমাৰ এই পূজাৰ পালন বুলি কয় আজি পালন হৈছে লাষ্টত মই সকলো অসমবাসীলৈ শান্তি সদা কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ Atau berbeda menggila pons kang ton pekla demi takmi kurang tu.